Pemirsa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorda Bagus Pemayun Nguningayang, Bali pindah ke destinasi pariwisata dunia, ketar ke Pacang Wenten penincapan pengerah wisatawan ring masan liburan penguntat warsa puniki. Wilangannya ini sawetara kali 10%, inggian ring wisatawan mancanegara wiadin wisatawan domestik. Cokorda Bagus Pemayun Nguningayang status sayage ngarepin kahanan sekadi puniki. Anggandani taler sampun nincapang Satgas Tata Kelola Pariwisata sani nyarengang samian stakeholder antuk ngemargiang sosialisasi do's and don't wisatawan rikalerau ke destinasi wisata ring Bali. Taler sampun ngomargiang penyeleh miwah panureksan ring makudang-kudang kena wisata. Antuk punike Bali sampun sayage nyangre pengrahu wisatawan. Kementerian Pariwisata Kemenpar nerus ngewedar imbauan merupa surat edaran Menteri Pariwisata tanggal 4 Desember warsa kalita lipat likur indik parikrama wisata sane aman nyaman miwah ngewetuang rasa bahagia majang wisatawan ring Bali rikala libur Natal warsa kalita lipat likur miwah warsa anyar kalita lislai. PLT Deputi Widang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini Nguningayang Bali pinaka lokomotif pariwisata Indonesia ketar ke Pacang terima akeh pengrahu wisatawan inggian wisatawan mancanegara wiadin domestik. Antuk punike prakanti samian angkaning nerus kemargiang sajoning ngarepin pikobet sane metu sajoning widang pariwisata. Satios punike sane patut kauratiang oleh angkaning pariwisata inggih punike parikrama standar CHSI. Pengelolaan kapasitas wisatawan kantos leluwu ring genah-genah pariwisata. Bali pindah ke destinasi sane kasenengin sampun sayage nyangre pengrau para wisatawan. Mekatah parikrama sampun kemargiang minakadi mungkah posko Nataru, ngemargiang rekayasa lalu lintas ring genah-genah rawan macet, minakadi ring Bandara Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bae, wewidangan wisata Bedugul, Kute, kantos ring Uput. Sapunika taler nyakayang serana prasarana rikale ngarepin baya sangkaning masan sabel sekadi mangkin. Ursahin ucap maprakanti sarang Enjoni Polda Bali Satlantas Polres ring suang-suang wedangan Dishub Provinsi Bali mewah para stakeholder sane wenang. Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana ngawawahin posko Nataru ring Bandara Gusti Ngurah Rai Bali sane sampun memargi saking tanggal 20 Desember lintang Nyinahang pengrahu wisatawan pindah ageng dawek tanggal kali dasa Desember warsa kali tali 4 antuk panincapan kantos 100% yening sayihang ring warsa kali tali 3 likur. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.